Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us all lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Madungog. My name is Ramsel and Peace. Taong mura gimes. Pero in terms sa kugma, walang kulang ato ng langis! Oh my God! Hi! We're here at London. London, Isla, Estan. Hello! Hi! Usay pangalan mo? Olo! Dolphin! Hi, my name is Raylan. Hi, Ramsel! Hello! Yeah, we're having fun. We have so much, so much fun. And I have blast, being here and with my fellow, what you call this one? With my fellow tribulator. Tribulator! Pare ko tem ginahayagan ni yan ken na. Ugatin ko sa kabila ko kilo. Sa sinta. Ako si Pitay uno. Oy, ma-overheat ka oy. Overhead, toy! Picture! Paila ba? Ako si Tiburcio. My name is Raniela. Hala. Ako si Ashley. Roslyn. Luzelle. Karen. Ano ka gwapa ninyo dira oy? Sige ba? Nice guy, promise. Awa. Sige daw. Attendance, Edwin, Ramsel. Siya pangalan mo kayo daw? Jomar. Jomar. Bastian. Uy, nasaag me. Ay, ang pag-ibig. Pag pumasok sa puso ay maligalig. Ay, ang pag-ibig. Ang pagpasok sa puso ay maligalig. Hi everyone! Kapula ba sa mata? Hi Eli! Good night everyone. Good night everyone. Hi everyone, good day. So right now, naami sa Isla Estan. This is our second day. I mean, dili siya second day. It is because ni Ari Midari gabi na. So karon is around 7 AM in the morning, and yeah, we're having a breakfast downstairs. So yes, dalon ta mo dito para makita ninyo ang uban ako mga kuyog, and yeah, to chill out with them. So let's go. By the way, we have a lot of activities gabi, but yes, kanang wala ko niya video because nag-charge ko, and no phones allowed. So muna siya. Okay. Hi, good morning. Hello, good morning. My name is Ramsel and Peace. Balik ko na po na ako. Ayaw na. Okay. Hello, good morning. Hi. Pailago, no? Hi, good morning. My name is Mary. I'm from Dol. Yeah. Wala lang. Today is day 2. Yeah, day 2 and last day. Oh, that's... Ano? Hi, good morning. Please also subscribe my channel. Oh. Please also
also subscribe my channel. Rams Olympics. Hi! Good morning. Good morning. Lalaki. Itong ha, kanila. Wala na laki na ang yan, no? Di na lang si Sebastian na lang ang dire. Wala lang kay Cardero. Mayong gabi! Pangadto ka mo sa lugar sa Bethlehem. Ana? Sa lugar, lungsod. Sod sa Bethlehem. Lungsod sa Bethlehem. Pangadto ka mo sa lungsod sa Bethlehem. Kay natawo na ang batang manluluwas nga si Jesus. Viral day ko. Angels sing. Glory to the King. Oh, dali pa ang rhythm lang ako. Ay, ang beatings. Hi love! Hi mga mahigugmaon! It's me, Karen Lavon. Welcome back to another video. Today is namin diri sa Isla Estan with my... Yeah, these people, lovely people. Before, last year, same December gihapon, kanangyari ko diri with my friends, but karon is, ay katong nga time is, dito rami dapit sa may cottage nila, pero karon is, nag-stay nami sa usa ka room dere, and mo na akong pagabuhaton ron, tagaanta mo quick tour sa among ginastayhan nga room, and even sa whole place nga among ginagamit dere. Let's dive into the video. Hi everyone! So, ni ang Isla Estan. So, atong sudlon, kani nga resort. So, as you can see, abot pa lang nimo ang Isla Estan na nga name nga nasa gate atong makita. So, yes, padayon ta. First of all, ako i-introduce sa inyo ha, ang duha ka swimming pool. The kids swimming pool and the adult swimming pool. Kani siya kay mga around 2 feet. Yes! 2 feet nga. So, tagahawak na siya sa adults. As you can see. What's up dyan? Mermaid ba? So, sa silang mastayhan ng dere is kanisiya. Last night na nag-stay dere na nag-occupy but they left. Ganina nga buntag. And yes, that's the room. By the way, kaniya mong ginastayhan. Muna mong ginastayhan. And dito kayo siya, kay kita kayo ang beach. Dari na sa place jud nga pwede na ito mo nag-event. Muna siya ang place. Okay. Muna siya ang place. Tapos pwede ka makakuan-kuan dito. There. And ato i-room tour. Dari no. Hi sir, nay pwede kalungagan nga gamit ang bonfire. Hi sir. Then the kitchen, mo ni ang kitchen. Sorry for the kuan. And nasa table. Hi. So karon anha na to amo ang ginastayhan. Hi. Di maklaro itsa. Okay, let's. Ato na to. So, this is, mo na among ginastayhan. One room, but kuan daghan kay siyang bed. Hi, ma'am. So, naa siya chair dari, tapos 2 queen size bed. Then, 1 double deck bed. As you can see. Then, on the attic, no, there are 2 kuan foams nga gibutang. Yeah, gibutang lang na mo dari kay para may masakto mi gabi. So, nice kay dari. I hope ma-open siya. Oh, ma-open. Wow. So, that is the view dari sa attic, no. It's a bit kuan kanang windy karon kay tungod na Bagyong Odette. Siya. And also in this room na usa ka CR with 1 faucet or sink and 1 water closet. So, then na siya baldi and tabo.
And it is fully furnished nga ka-tile siya. So, nice siya. Mora na siya akong quick room tour diri sa among ginastehan. Nindot siya. Karon nga time is nay bagyo but thank God no kay wa pa siya ni ulan. I don't know ingon sila mulanfall daw karon. So, yeah, I really don't know but look at the ocean. Grabe ka, bawd. Look at that. So, yes, mauli mi later this afternoon kay naabot mi diri last night around mga 4 p.m. to 6 p.m. Wa nagkadungan og abot. So, yes, nami activity last night. I haven't video it because no phones allowed and ganina sang buntag around 5 a.m. in the morning nami activity. So, after that, nami breakfast. Tapos, after sa breakfast is naami gamay nga gipraktisan for the upcoming Christmas party. So, muna siya. And, yeah, today's day will be ending soon. Ano? This event will be ending soon. But, yes, I daghan kay kong na-learn sa karon nga event. I couldn't sum up all of it. Pero, yes, I hope madala na ko siya throughout my life, no, nga maka-help sa ako nga self and to the ministry also. And I have also naka-create kog bond within the youth, no, and I'm so happy with that. So yes, let's go. Ato na ko dito kay they're having a good time. Bye-bye guys, see you later. Hi! Okay, go, go, Bastian! Wala! Di ka mapilay? Ay! Happy naman ko but hi Dai, Lozelle. Belated happy birthday! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Da 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 da. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Thank you, Boost staff, and to all the young believers for making me a part of this life-changing activity. I have learned so much and enjoy a lot. And thank you for those who are watching this video. I praise and thank God for all your lives. God bless us all.